kwati ndata indi musisi wako akilungu chaku kila uivata na chopyu chakithio cha mukamba na kuibano bobo kapala tukuna asindu nesa tukuna asindu proper tukuna asindu guda nundu wakusomethia we na kumanthia yulu akithio metuo na mikalanili ya mbai ya mukamba na indi nililikana miaka yena bwetina susu okie awa nela wawaye ambita ambia ukayose ila wona nakwa wosa yembe uyu kateme baya ubulabulie pau umonie pau nebo ngathikwa na tiaitho wanange wambinge na saisu andoma na indi tuimino chumwa kimwe susuwe athele kunia mabwe mauluka na ne kondu wandabisi lakini no nende uwe muno na kuwe mwene nuona ila kwa kuwa baloswa mundu kana tamwesu kuwa wa muzisu yake wauka bulabulia baya nikanapa mbwa yambie kwenzo bau ungi yake wauka endo bulabulie baya ateo kwa andwala mea wakuate kibeti kana wakuate akayo bulabulelwa na kukwasa na kuya konani yo ikubulabulia ku kwa kabule nikana mbwa yenzo kwitha kuimaanisha hata mweni witu mundu isieta wata eta wa Mungu akibibo kuma ndata ni sabu sub location yue kubulabulia mbwa kubulia mbwa ni mutindo wa mukamba na niwe kawa ono mundu no tawikawa nundu kundu kulandu makwati esithi otio kwikawa ona kula matakwati nundu bengine bekithio mukyuka kithengeane na kiu kitu ka mundu umio mathangane na kasio kama mathangane pa ya baenda kuwe bali penzi wosu mwana ucio wa wetikila gukutema mbe aumie bali na ithi wabaya kando kugo kubulia thi ila ndaka wiye andu mamususu ni mamambe yakiu nundu bayo utonya kuiba utema oithiriu na kila kithitu ngutabatikye sa kuingwa ukathocha kikukwenu iyo kwata wendu wa mususu mundu niwe witemea ula wake bandu baili na wami no tema bau pai mwe awone ngwe ng'ombe nga ukasiethi muina gulongi no longi mungu ndu muendete baka mukakoma no ng'ombe isu nikukuta kubulia thiku kwa ibalie temetwe bau na iwa bayote nikana ndo angi mayinza mbwa mebe matemeiwe ni mundu wa musyozu pala menza kabuli dukenzie mundu wene ndi wese kuandua uyu ukatema no kenzia na ngendo kuandua no ngwandua no indiba nige natinye na muwa no ndo mwana mundu ula waeki yongi atwaitwe kiwa muyangathi ya mundu ya aike kwa amana iwa mwathie na atwaitwe kiwa no wesiwa mwega kou kundu kwingi ithire bulabua ni mundu ula wa musie kana mwesuku we ni kana mundu ucio athikwe withie athikwa na andu mo undu mwazia andu ma mundu nethiwe bamathike mundu kiuni kiu kyaikithio na manenga wa ng'ombe no kethote unengwa ng'ombe ndutema wona wabatwa na atu mundu ucio niwe waimwea na ng'ombe ziki ya kunduta uciaithia mpaka inau mukakaboka mwiso paitesi okoba na itu asie ni wanengiwe like susu waku ata namba ukwa no ila wambe iyo sensi na wakuiye na mbuye ya osambu Yesu ya asia nengangania ya asia ka thenge nengangania iloka amwa kuthi kuthea na yo asia kabalika ithiai siende na usiana lakini basi aka ndela nengane muthembosu na siana siake yuka isembete iikuwe lambo ithi nayo kana iikuwe ng'ombe su atiwe ithi nayo yasia inya na we musu kuyo yue iyo nangeto withau ikibathukanio ne wanengana yemuku we mundu we muku isi wata utana sikala maisha magu akupata ba ng'ombe ndi kuwa ndi sibauka nayo wa lakini ukekala ute ng'ombe maisha mako ninone to mmekete makanengwa makata aina makama bikiwa ndwalangi lakini mundu uzi
niwe kala utaithia ng'ombe yake matuko maingi muno kwa uye thia watapeke umaneo uko wila tu yawa kindu cha unewa kiite sawa kila kitu kitianu pe ukio unewa noita na ithakatu yo twilo no atata tuita lakini bai kila kiatiane na kithio kiu yuta kiu kya ng'ombe zi ya ubulia ndai lota nundu we wosia thia ndu wonde makomani ni nzie lakini ikakue oba umwende payundo Nembitikilia. Ugela utailite kweka ng'ombe ya ubulilia. Nikuta. Na mwala na niki na mwala mabulela sia lakini baike ndo makwata. Tubethe wabeba tula muyao. Aile mwezi kunda ile ukubulilia mana. Wana nikito nya kwa pekitimusi wenyu. Ndaile wanakaboka katipo. Kana mwana wako yako akakuwa nundu ziwenda nenga ombui. Mwana no tema. Alaba ilio uga katema. Nundu ni mwene. There was Diamond was claim. Okay. Namo ko alama thiwo kuikotema. Tu ni mathiwo kuthikotema. Aye. Niki. Pedio wake mwana. Mwetu ti mundu muka. Mwetu kana mundu muka. Ti mundu ume. Wa muziuzi ona mwetu kikamba akwa musi. Ate mutwae. Ndenzia wa compound neno ya kawaida. Akila uanza nundu ti wa muziuzi. Kwa umwetu ti mwetekeli naye mathina mundu muka wonde mamuthemba ona ikuo ni isu be makula na gwe matakula bwa ume kwa umundu muka ena itumisi kibathukania na mundu ume kundu kwingi muno kwa umundu muka kwa athika wa mwetu akagibeti kithika wa mukilo wa musi yetikela gwe kithika bau Niki mwetu temo ni mundu wanza ti wapo lakini ndiona matukwa o mwetu amina ukwa o aithi kwa bau okeuo eto muthike wa baba kubinethe kana te muthike baba kubinoswe uchiwiri ya matulete muyao kila kinungu ye nundu bai mundu mutaalamu imagezo thikundu sindu ingi zio thenia mezi wiri ya mwetu tu athikubo nundu mwetu ni wanza ni mwesa ni mutho wasia ti wenye okuni je gutumi twasisia misi withi aita ya inge bisi ku na mathina mainge bie na mwimana na kuoleanwa iyo na zinu bingi ona zio thenia mesi ni kulea kuatia undu mweitwe nundu kwenyu kutonyaigwa kutaisawa itema tambaita wasi nawe uyasya no yetema no yambia kwa metho kana kuuka no ikakwasya wawe mutui wetwe ni mwana mwenyu baya akwete majini nawe nuo na ndiye kolowela kiumo pala kiuma ni nundu yumo ikundu kwena kundu kwele pe kiumo kya kuuma ni na be kiumo kya ka gwitu mweka kiona na uwezi abo yasi aikwetwa umieko uteka wawe ngweka iwathi ukikolowa bala kyatiwa kyakolowa no mo wa maana 10 ise nundu mwana muzi umwe o muthui meiwo muika tekitheka mpaka itina welungu ya miaka 30 na moko maana neza na bwana umwe ata ona nda mina mithenele ona imbesa nda ya ikabika kaute yuki uni kya ikoloela bala kyatiwa kyane kwa mundu uzu ona nzukuluzia 10 uloge kunuga kwa twaije kwa uwe mwewa bagwenyu muyeka ikapidi uyaneze muyazu withi ya weki tumikela kyego yuta kwangela kanyo paimba iteke umo nyene muyombe na ithi kwitwa ombe twegwe na muyeta wa mbwaye ndiye zeka wa amewa ikesila baya yetha wona na kundu ko yumwe uwombe ndiye sia umo kuma mane wayo na maumane na tuyisa na ila kwa ithi masia okome wa ithu yakome ambwaye nundu no kunduka yuwa lilia mbaita asima yesa itema na kula ya umane webe miaka bakube maana maingi ndaendeye na mayo itema mundu no maametho peangi meta wa yene mata izake ndukita wagendina mwethe we lunga na maya meka kwa metho kwa ubai mbaita anengwa kitubio yayo kwa utwasie mawewe mwetu kuona mekuogo utwa wazibitali ukethia wikito ne ndawa lakini ndwe sao boa maeti we ni kweka na kutula mea kwa kubi na mainda kitali asiwe sao kwa uthinite
kiuga kindu giki tawana kamba kiumo kiumo kiyowa lakini thina wa utindo tonete ku wanangite ku wikie sieko ino kwati we no thaiwe na no kala mona we na kiumo ki thinetu na withio na mucia gundulumeka kwa uzi ndu imwe ni kutula mea ni otimandu mathina kwa weka video ni noni ke ko mitandaoni na kuya nikisika na imbaluya kuya umbaluyani mwanake mundu obwe tuwite muoma wa mundu wabikiye bandu bautwana nae mutwana naye okasumba abika miaka 40 abika miaka 50 na atutia na nde kana wiza ukwati wake wakana kaya ko nikake mundu mayamona na mundu muka na ndatwana suwe mwake kalania mundu mukake waimekalania na yua no kana kwena akwa tuwe sanduku ya eto yalikuwa nomba kwake na saizi akuma aliwe sanduku ya buthu wa muombo kalima bwitina mundu memutala mundu ni tita wese yaka maimu buthu ela bwitina mamumelelia bubu mathi umuthikela na kona ni amusi na nine gwa gikamba tene mundu ume aima utwana kala muno ate utwana oswa mu aikimwa pu uziwa kuikasia wendi ngitesu na keitwa wa ithio thikelwa pasa wola wabula ulo bulasia kabule kandu mamuthembo sino na maina office dabulagwa usunda bulagwa abulagwa na mu usuni wo kubulia kabule kabulia kwake usuni wo muito wa mundu wa muthembo sinda kasi ya wengi ona kwe masietwa ona kumisi mateta na mundu wa muthugu kwangela kanyo tata wathinde ni wa kanisa tia ndu ingi meta wa Judas mundu wa kwanyani Yesu mundu wa itumizia kwa una gwa kwenye basi yetu mundu kwata ibetika na kingendile kwa mbengia kingoto kaini wa hiyo basi yetu mbengia kingoto ni lazima isito yiye kwa piu kibetije wakana kake to mbengia kingoto ya kagwe ndengyo ndu weka na nandu ndizo wetekela bagwa kwa wisito yiye mina wa piu na ila kunenga no mithinzi ya andu ala mechuwe kana kunengwa liu ndanengawa ndakese kwiwe seithokia nundu ni hatari kwa umu ucio mine ya twabeta mundu ucio tambengia kingoto na ndakaithiwa kana ta Judas nundu ukaika kanisa ni ukazionda wito Judas ni ukudu makulio maingi wenda itunike thabe mundu ngwenda obonani la budala yu ultimo batane nengi ko yende ya ziro idinge ko umazetu ana mathugu na ko umesi ne malewa mundu mukacie wandu 10 mamuthembo mutuzio wathala pio we musisi wakwa tuamba uthio muone na tuisioka nitwithwa tuikuelea njambe ya ngangi yulu wa ithi kana kabuli nitaonda kitali munyo kilunguri kitho cha mukama na tuva Mutongo TV watanio ya mukama nitwasio kanisa ingi musisi wakwa na indi twethwa tunakulania we mundu utatwanite na twewa ni umba wa mu na twewa kabule kake kaibulagwa nu kana athika wata mweni witu twaisi eta wata eta wa Mungu akithitho kuma baba kabule kake kabulagwa kwanza Yesu ya mu aenda kakenzo kawaita kabule na tui ndo nengeri kwa mundu te mundu wake na aibewe bewata na bewe abikwe babo kithumu ne abumuga aikimwamu ainde aidewe kwa ukubulia kwake nomu ngwenda ndawa ndambao ubindwani kwa banu mpaka maniki aye ba maniki balaba kimawa ya kimwamu ni wabulilwa kabule kake ai maana ya kuzabula kange nundu ange maikimawamu na mautoni ala mama we mundu la walito kimwamu ni kwambilelia muikaiba ni mundu taba mukakuma kwambewa kuko kabuko nabe na miaka 8 lakini ile tambelia
mundu loto mai wa ndia tesu ni kuyana no kula ina wana wa chumwa wana wa mii ni waile yani mundu winoku wa miaka pakubi 3 wina kwambata esino ndia mundu utatwana lakini mundu muima no kima no mumbene ngi yuti bongo wetelai ni mundu muima wakuma miaka 20 kana imu wakuma kwa milile miaka 3 kwambatia yu kwambatia na bije miaka maana ile ailo kimwamu ko weli tambila ba miaka 3 yu ba wo kumyanya tu wete watu kama mundu to umanya maundu mundu wa miaka 18 ni wasanuka yu aile ba mundu wese uroku no se ali teithwa no yo niko na twile tutuli kango se no rogu ukathia no baruganiti nundu bauwa na koti ona mea ne baje itikiliti ko hutu tuite ni nda wita muoma wambia miaka 18 mundu muima ambia abu kwamba pala mundu muima waambila tumongela miaka eli tambo munenge miaka eswili 3 na yabi no bika 23 niwambi yokwa yue kiwango kingi ni waile teitha abokanisi yose no bogu usione tu wendo weta iwo mana no atwane no amanye onu ele sibisia mlembozo nangi utezi ko wina nai lakini yule na miaka 18 ndio utezi ni weba wa mundu ona ngi mama niye mena miaka 14 kwanza cia matukwa miaka 14 uzu ona nitangwigwa tangwenda ya serikali mathesi kosa ibande tose miaka 14 maana isio mawethesia ona mbuya yudo kuma wikati yo ka alitaya miaka bibiti tuwethesia yo zindito kuma serikali wo nyandika alitaya ngalitaya nenze wambi otuo bai mundu mukawina alama tukumake mamwe apata wa kui ethene niki nondo kiune kithito nguiye nikyo gisobacia ngweno yake gatuika kithito wathi kindu kiuna wathitha wa mauweta na kia maumino nzela wo yaile mwakuza muziuzuwe mundu mugozi mugogotia lola ibahati wikithito kenda nacho nikikitumi mbona yu matukwa ona maimaka andu maingithie maingithie ndo na ibedi igwacia na igwikia chone kana kagatua paya ikibetikisia mwana kikatia kithekani ona aba mwitu nundu eya wa mina kwiko na kunduko na mwana ingitene na tene na meso bya muno na mai metala ela matabitwe ya kawaida eba monde ni na wathi na etwana na ina atwana une unasunga ma yotula une waibo makuka onde maukite niki nundu watwika mundu no twanie na kibetike yake la kiukwebu na yoka mukomana nake muyambe yo bunotake pe mutala yekitu ko utani sina ke watwika mundu muima na imwatani na abona ikithisi takuna kwa tunatinda imo sigola ndwani sio zitu yenu kaniemo tunanda kwa makuito nengyo hiyo kwa mabana kitanda kina mwene yuko sindu hizi ciatuka ba kwikala nesa nundu na manana utwanie we ni mwetu na no twanie irie twitwe betaba uyo na letu nasonga we mo baidhi na tuyo na mena lakini yuko mabu nundu mukauni wa uguebu na ye kauma na tuyo ko komana nyine ambe mabu ko une mwa weke withe ni twa ndaiya ko undi sasa mbingete kuona twile tutuyumanja mabu ndenja muno ona bailo mukethia moko ni kwithiwa nundu mundu watwanie mukabuna nakyo aendania nake nebe balu yose adhabu na we umasio mabona wakwata uona waithabiro mundu kwendete ugeza ona we mume na ndekana na imenda kana na ikaiye na benzela yatumia omabikabu ko mathimbe ima inge tukuona ni kwithiwa ni sindu imwe tukuigino sindu tukwasia yesi abitiwe nebi na igonete wi amana igonete wi amana nundu mwitu eso binduka ni wakwatanganie na mwitu ungi wayo abunie kana atambaikie kekamba amamba nana kana yita mutaalamu wa ngondu ayuko titia bae tako kwake iko ai mutungia maitungia ni ngondu yino wathamba na isiwe wa mutungia na uthuku make hiyo mbeo zia kwisembele ziendete school tena
lakini wa mai ku kazi aka kaumilia buya pau kwa pau kazi ya womonde ono gethe yake na buya we ananzie ya mwanza na zio dalili ya kuona ni awegie babu Isite ninaona kujiwa mwana ke akoma na mundu masiana iwe kana kala ke usia wake chonze hizo nze yenge bi nengi na zio ya giolonga kini ilonga wakaanza akakakwa ukewa na ukimwi na wenuo naye ndio the atiendo siene yo na kumugo kwa ukimwi lakini kuonge niwe mambe ukimwi mundu kana kukayeza amutaalamu no lili akame bana kana babu na neita wanangondu yeta wona na kangu yite kabwe oyo katabundu etikela we kolea na chekagwe lakini tuasie twapiti wene vinda yewe na yuti batu gwete twingi wewe na tuya wa nini Uzo onayu kabule kanambua sienzo no aleleki asianza wana anake mazibo mazuka maibula bulia mazenza mayewa sisi yo balaba seo bandu bato no dikilo mundu kethia makoka makeko assessment makasi edikilo ba na mazenza mbwa pate mundu wa musiusu kweti wa sindu isuka nando ma musiusu me ilobi mbwa mbwa kwa na mwa wa mukamba kai nzaluo yona na bwane atumia na mutumia wa musiusu na be kwa kukula kuthika wandu na bawe mundu ume wale udikwa kwa ume na bawe mundu muka wale udikwa kwa aka woli kana muzi kwako kwa uzi ndingi sio wandu no wathikilo kwa kula kutekwa kwako kana udikwa kulumene kai mwa wazi au kadhikwa kulumene kiwenda mutumia omwe na kuya kuito kibeti kimwe mosie wethia na tangie lakini kibetiki itakisange nthi na muka isanduku zitwaitwe yendete kulikwa kabuleni maasi aye mubindui asiisie mandu maithika wa kuitu maithika wa makulumene mundu wetha ngaliko ya yulu no thine ngalikwe na south ne ngalikwe mutu wa mundu aithikwa ilite ndo sieti no undu kibuke the yako kubi undu kibuke the chambata yani undu kibuke ene ambate nundu kibuke ino tona hata kio muliko ili hata kwangela niyo gethia wena kielelo kina ene na mathikana maimina chuma kimwe ma pastors bayi wapinda pastors aye uswe kulukulu sindu sia betiwe ne binda paisindu taisu siethe yawa na athikwa o maimina mithene tatu chuma kimwe musiusu ndo wekaleka wethe musiusu ndo wekaleka pyo nikiao kibetikia sia muse ekitembele otuku agakia menda kuatwa weki wo athibyo aya kathelekelelie naku ko una bindwa nake mwana muku nake asio the same mwetu wake nake ilobi na mwana kionge ilobi onde na maasia meota ndo cia muthemba iba cia muthemba usu ya bidie mane balua moko bindwa mane balua natumia moka bausua kabuleka usua kwa thinzwa kila cha thinziwe na sa papu kwa na ya bindwa no musikwa wa thiomwa uyo ndo mbia kuyo watumia angi methia wakithio ni pyu ukethio na kathikwa isieti ondunge ni kwete thina ona kukwito kunethi uwo yumetuko utumia mwakuya na agenda kathikwa na sanduku na athikwa nayo ndo kwa saiba thina ndo makwingi muno lakini usu apendo iwona kithio ndabukwa ndo mayai notonyoso ibeto mutaalamu no kama bindwa na nondu zitu weta na athikwa na sana kwa kilia kwa soga kwa une twaithitwe ni kukula siama ukusi ndo ni imwe kana twikese kwika kindu kitumesi sindu mbingi sio minandu ni kwasia ni cia thelile na kuwe nacio yutona kwasia na wina kiku utona cia ya thelile ata wena nukakwa na ni wisi nukwa twakuya weko nukwa witwa ni cia thelile na ukikubwa wikibo na yuyu paake kuni akaito ni mabata wa maithi kabuleni maithi thini umundi metha abubu kona ne makuwa masanduku acu na ithi ona ito makuwa masanduku niki ni kutula mwa usu masanduku ya ilo kuwa ni mundu ute usioka wi mithenya mwanza wona itala wa mwanza tu wi umezi
ya kuomboleza andu maomboleze na muonza ithele kou atumia manenga uya wa uthikana nundu ni wizikilo kwika na no kumete methenya simuonza ngaileta kwa ni kuweza nduko uyu na twamina ubweka mundu uzu wetho nebo ona ndu mabu kwanza wetho mubange iyo bau na mwa ndu itikiliti ukikuone okay kou kila cha tuma atumia matuika ni mume kuthi uthikana kana muthenge ni kiuja umesio ni kiuja kumesia methenya muonza utalala gokuwe yani nandu atume matena thenosu mundu ono kukomazieti uno yethi ona ndalilikana ona wende na thenosu na ona ndena thenosu na nukutulia ona kwatwa ibatosu ibinda ya kuombolesa ya mino thela no asioke batani ni sawa lakini yuki mwana ko yumesia na ko kitonya nyeta kwa ndio mesia umezi chao kuwe nduka kuwe sanduku ni na inene okeba wikita yu kwa chumo kimotike nene imethenya mwanza time nene ile avyolukili okuta wa mindo na yomboka hii mathiuluka mwanza kila bandu withio wino kumunene wa izuti mingi lakini wezi thina wa matuko asia na twenengani apole kitandani ningi na yu kuiwe ni thea kundi ukandikwe apole pole tu inguma asia tevike ba la inge nikyo tuma mukwe muno ukewa asia na ipe 20 pa bandu wa asia na 20 na kuya ikikukia ngali yo wandu 12 kana 18 yo wao umwe lakini ndio mwakiba ukisena vina na moza mwanyozi onakika mwosa itandani tindagia tele ngali ende mbai ya mukamba tusisi bala twaisi tusisi bala twakinile tambia twasie tambia na tuisisie tusioke tukulie maotao atumia ni maitu nundu atumia lamena maotao na matu no tubunde sia siendoi peo amwe matialite na no usio tukamana siendoi no ikulela sia kila kiende ya baume siene nikana wese kwithia mawawa angitu kuona na mathina angi ukuona mesiene ambao usioka uyuka sise kitina paume siene no ikulelia pyu nikana wese kwithia ni wakwatia kilungu ni kithio cha mukamba wina kwenda kitali munyaona hindi tuiva Mutongo TV ngwata ni ya mukamba.